Ma viš tamo da nemamo šoldi. Mio, vić mu, hod. Brati, 25 euri je karta. A nije 25. Je! 2 eura 70. 25 vić, tamo da nas molaju. Lani, ja ću pojeti pri tebe pa se ti jedu. Prošverca si se, a? Jo, E? nikad. Kako? Nikad, Ivane, nikad. Mio, ti ne možeš normalnim putem. A? A tražite vlak, evo ga. Idemo Perković. Perković. Pa Mio, A, ovo su jagode. evo ovo su vrgoračke jagode, pogledaj ovo. Pogledaj ovo. E, Paridu šljive, čovječe, koliko je rodila, pogledaj, paridu šljive. Da govoru ga riful skup, a vidi smo došli po jagode. Moće, znači u čovjeka dreto u njega, znači nema tržnice, nema ničega. Rar. Mio, koliko ćemo uzeti? Vi gajbe, što veze, ne šti. Za restoran ćemo se. To nije to, ova gajba ova ne ide oko 7 kila. Je vam to puno? Nije, podijelit ćemo po hvaru. Mio, uvijek dobre ruke, Mio, je tako Mio? Imaš dobre ribe? Ima. Moj Mio, Bora mi više ne kupujemo jagode u Hvaru, dole prevara svjetska. Prodaju nam one česke jeboj ja. Ma ima i španjolski, Iz Španjolske svega, vidi ovdje domaće u čovjeka. Aj Mio, probaj. Jebo majku, kako je dobro. Viva. Previše je sočno. Hoćemo digni cijenu, hoćemo digni Dignut ćemo cijenu. malo cijenu. 1 euro ćemo sigurno mora dignuti. A moj Mio i do jagoda si došao. A ovo je dodoma. A gledaj boje. A boja. A ti, Pari, man. umjetna pari. I tamo je još jedna. Je, i na ovom Ostat je. nadišla si još jednu gajbu. Je, moj Mio. Mi smo mi upali. Kaše Dubrovku. A gledaj ovo. A? Gdje? Mio. A? Ove. Bože, tebe sačuvaj.